Manipur Security Force की अपुन टीम ममना कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना लेबा मफम खरदगी खुसुखुलाई कया अमा फागत पगमखरे हाइरिबा खुसुखुलाई सिंह अदु डिस्ट्रिक्ट असि कैथेल मानबी पुलिस स्टेशन कोनबा वाइनेम अमदी आइगेजाम की मफम सिंहदगी फागत पगमखेबनी हाइरि मरुइर सिंह की मफम खरदा खुसुखुलाई मतिक चाना पाइरगा मियामदा किहन खंगन बना चिंगबा आइन न यादब थबक थोरम कया अमा तौरपदगी टी बहुमबगी थबक असि चथबनी हाइरि Manipur Police na lamdam masidagi drug maru fangna muthatnabagi pantamda leptana chathrakpa operation da chinggi mafam ayambada ain kain tharamba popi pambi sing yanthatpa ngamkhre loinana ain kaina drug puthok pusin tawba mioi ani amakaso fagat pangamkhre Pickup van namada lakpa kg mapal gram chahunga malfudra mathoi rong ki oigedaba methamphetamine tablets sing Assam Rifles na fagat pangamkhre karor kunipan muki oigedaba tablets sing adu spare tire da lotana purambani hairi thodu asi Mizoram gi Champhai district ke fabangam kibani Assam Rifles na phongdoropagi matungina chingnaba gari ma is Mizoram gi Nguru village romda thauki haiba tabadagi operation chathavada fagat pangam kibani hairi